Suching Education Block Angkang, Kaching Boarded a School Humni ang Tekeklang. PFP lapen UHDO atum dharna kang ni lapen Pinpuralo Assam Chief Minister Aphan Panongsi Karbi Anglong DC Arideng ke Pajirpon. Second Asha Convention 2017 Joysing Doloy Auditorium Hall Tifu Along ke Padupon. Kardom Nilikarbi Birta Thanbang Samidurmi Bepi Non Arjikta Birtang Tonpen Amreng constituency Arlo Mati Soching Education Block Angkang Taap Arong Along Pen Lapen Rongman Pi Along Pen Ningkan Nerkep Sirkep Ap Harman Kaching Boa School Pining An Kat News Penajok Ang Tek Keklang Charlie Awar Sai Kaheno Kutak Penangar ni pen Kat News Pen Lang Charlie Bom Pen Apit Don Lapuson si Klang Dago De Inglong Hawara Pan Inglong Hawara Jo Kedunang School Mukha Abang Haladak Arad Pan Panung tip beng tipen lapua beranat school Kaching Lumpi ga josi wan etlo la sona school ke Taap LP school lo la Taap Aprang LP school kali tebon sa me AGS center pen nona phirki LP school ang siwang lo LP school bangso LP school ang ki kimbang ke Socheng block education angkang arlo Socheng education block angkang arlo lamba pothar porong senting lo a block education block pudam lang kulatal ke sibat lo Sita me cihai lo piglang Taap lake inglong ajo sido hala so inglong ajo ki kim dam nai school bangke non lamba pothar lo sikim do si lamba pothar lo ke lamba pothar Taap LP school posi lo la puson thak si rongman pi puisia rong do hala rongman pi along ke kim nangi LP school sita me no bible rongman pi LP school posi no bible long wanda do la no bible long punon mate Taap long punon sita me school ke kilometer sisi yang bongsi dolo school ke kim thip lo seta rongman pi punon mate Taap punon hada ke school awet pin lo hala dake Kacharli awar sai ke awet punon hada arar pan pan tips la pusi bandar lo labang so puthak pini kaching kije phan Socheng education block along kheroni saralong ke do along wang lo wang sta me tak BMC do de BMC ke doji kali aningkan kan thip kan this tamil dak payok BMC le wang sta me ladak asai claim kle ladak do de la puson ajok si inglong arar phan ki pinangi Kacharli awar sai bangke Kacharli long le lo mate pipon long le la hello Karbi Anglong aradi la hello Karbi Anglong along Kacharli atemon bangke ladak si na paklang dak Ilitum Karbi Akhaya Songjapo atum asai amo lang ikhurtha amena mate Songjapo atum kachirap dunarat chari asong kapangtang jia phan rat kapachirap chito dun jia phan mai kapiduna oi ponlap titizi halahai arong arup kapaching tur jia phan tangte kupilogi klempi kiche mate kona aso atum ke amena asai chibi kokpen ke rat charia song kapangtang ji loka phan ke mai dunde sita ilitum Karbia Songjapo atum kiche aso phan kupilogi klempi pela ilitum Songjapo atum kona aso mate kiche atum along pen vote epak kachipelong jia phan lok KEC mate Karbia rat a anvan tijok pen kona aso phan hodai kok anta claim high labang suang teke up lapen rongman pia long kikim nang jia school kikim thuke school kachinglum nei ajosi nang kim thurong kakot kolom along mate record along ke up lapen rongman pi along LP school dolo sita ahok pet alama bangke up LP school non ke doke lamba pothar along lapen rongman pi LP school nang dolo navai bil pu arong along lasila ke manghume me binong kopuson pensila humni a school ke dovek nang jia dimalong dodesi kalile adim kele rokke kumat lo ki chokchi halaso apora hud BMC ma mainte DMC lo rachari Songjapo kachik krong atum ke langdunji arpu doma awe ajat le punon sita inglong a hawar la longni arong along pen school one dead pen ajok halahai arong Kacharli ausumar atum lo Kacharli athai kawe pen durui railo lasinon Karbi hampanga songdo ana tum kupia sai deng ponjima lake non eprangsi tekpon longpo
Therani Paitom Gap Arni Difu Samson Singh Team Memorial Park Ateng no along People for People Lapen United Hills Development Organization Atum Chelangsi Dharna Kang Ni Lapen Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal Aphan Panongsi Karbi Anglong Deputy Commissioner Arideng Pinpur Alo Kepachir Ponasai Kedeng Lapen Arni Kang Samapor May Tengtem Ot Kripen Difu Rong Supia Hitia Long Armu Chejeng Kepadopon Difu Samson Singh Team Memorial Park Atengno People for People Lapen United Hills Development Organization Atumpen Dharna Kepadopon Lapen Pinpur Alo Assam Chief Minister Aphan Panongsi Karbi Anglong Deputy Commissioner Arideng Pipajirpon Lapen Anparta Arnikang Samapor Difu Rong Supia Hitia Long May Tengtem Ot Kripen Armu Chejeng Setame Kepadopon Alang Litumpen Pinpur Alo Along Kejongpon Ke Ministry of Drinking Water and Sanitation Pen Karbi Anglong PHED asai kamaphan ke pipon atangka thangnat asai claim clipin pen kuti atangka PHE EM Vidya Singh Rong pipen chenglok PHED asai phu contractor atum kachapang lima puthak ke jong padopon lasi prabjin pen kachapang lima tumaphan ingsaira nep ingnang nang chi pusi alang litum asong pen pinpur alo sungpon No, nasi karbang lo ora chupamen budaya cesong ya kasi ini tu milur pen ini tu cesong pon sinar aman kita justice bang koi bang koi tu pan law and order in pen sira nai pusi nili tu makema Lapenan parta lasom thak si agriculture lapen fishery asai kamalong setame kachupang lima bang puat tumaphan prabjin pen kenep kang nang ji aphanta alang lidum pen pinpur alo along sungpon thu Joy Singh Daloy Auditorium Hall Difu Along Therani Paitom Kep Arni National Rural Health Mission Lapen District Health Society Karbi Anglong Atumpen Patir PC Second Asha Convention Kepadopon National Health Mission Lapen District Health Society Karbi Anglong Atumpen Patir PC Therani Paitom Kep Arni Joy Singh Daloy Auditorium Hall Difu Along Second Asha Convention Kepamanpon Bangsu Amai Joint Director of Health Services Kareng Rong PP Pensi Chariponlo Lapen alihi sarpo aman pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Chitongdun Papangjang aman pen EM in charge of medical surgery Rongpar lapen penang an ke thekiding atum Chitongdun Lapen anpor ta ongdung block nerkep asha klem bang phia tumta bangso amai along Chitodun si May RDP dun pusi birta ribdun long La second Asha Convention 30 March 2017 Chuneng bagi first Asha Convention jadi Inilah Chitong dun 8 medical blocks bagi Manja block Kazan block Cuki Hola block Dongkamukam block Haruha block Konai block jadi Kendeng block ini kucing lah pun kita punya lo ini kan segmen employ lah Chitong get together walong si kopi pima alang itu Asha tu schemes hai Kendeng pun nama schemes tu pik NHM lo apa mengenai NHM pulo nama NHM pulo schemes tak pusi pak kombom lo si itu maternal health api pan person si mana si langkonan jima ada hospital delivery pen chenglok so pilih ku anti antenatal check up kuning ma so pilih la so si award kipita atom la so schemes up hak kon am si performance kipiba la so puthak si award ta kipi kono kelang kono tapi na scheme ai games alang itu hanta incentive do dormaha bukawe as incentive do as incentive ating beksi kipi kono inut a pregnant women along first delivery look the 600 second delivery look the lata 600 third look the 400 the son si pipon bo Tarabasa Baptist Church along Therani Paingora Sir Kepen Ni Paitom Kebra ACR ni Nitoma Parman Mission Department NKBA Atumpen Churap si NKBA YD Youth Camp Kepadopon Therani Paingora Sir Kepen ni Paitom Kebra ACR Nitoma Parman Tarabasa Baptist Church along NKBA YD Youth Camp Kepamanpon Ni Paingora Sir Kep Arni Kang Sampor Pai Hini Pen Por Pai Pli an Men Kachitap Api Por Pai Pora achitim pen por pai troxy malom youth camp inclupon lo ki Japon abang NKBA YD President Obed Killing lapen lam kethan abang NKBA YD Youth Secretary Martin Timung atumpensi sai ang deng do anta bangso arni dengpon lo lapen nipai thongkep arni sitame ajai meg ateng pen ada por pai pho apor pen nerlusuni asai ang deng do anta mesen pensi pachun pon lo pusi birta long Don't choose the foolish to make the wise ashamed. आपके think करें तो आपके
therapy masih arnab ya kilu masih ingwai. Berita bangkal pon sekang ton iglo lang ibang takat news channel domi thangme kurwang thu.